ahi hi BB glow treatment BB glow hi tu recently kitile holanga dinga hi recently hi in mundang gamdanga wang chumin sot pi BB glow ho hi anachi pi hi ta in hi Korea brand hi in achukit le hi hin ipi ato ham pi chu seyong seyutin a treatment yoting le ball in ball deuh hin hi treatment ball na dinga hi skin phatet cha su theng ding ade skin hon loading aban kiting le skin dry ayong le no risk ball phot ding azo ting le skin irritation neu khat on nong le thil zo se ima zo se so zo se ho gentle neu khat man ding chu ting le chun hi chi a chu BB glow hoi ta process a chi tha theina dinga chu anesthetic cream kin no hin hi chi BB glow hi koi tabangin a ball thei ding ham koi tabangin a treatment ala thei ham tin mi zo sen ala thein hyperpigmentation hon ala thein acne zaw hon ala thein scarring zaw hon ala thein chukit la normal skin rosacea ti ho cho zo seng chun ala thei so ke hi ya hi chi a treatment hung ki ball na ding hi a phat chom na chu cho zo si han cover up thein chukit le BB glow hi semi permanent makeup danin a umin chukit le hi chi a foundation in nisi a daily tun office kai ho bang nisi a foundation kinu ding phat nei lo ho chi ho chu phat neu khat chu asu kem pi be in chukit la ma ho boina gam khat chu loi do in 50% tabang chu akino a hi zong le foundation nu man lo yong chu kho ta lo din hi chi chu treatment course hi at least 4 times minimum ti ho chu akibolin chu ki teng le hi chi BB glow hin uneven skin tone even out imperfection zo se skin chu one nest ti de ha na abol the hi ta zia chu skin tone to skin color to ki to a chu ki chu skin na 1 set 2 set lighter chu ki manga hi chi chu a foundation kinunu zeng ho chun a hi le skin long asu set a hi in hiti hi chun hi infuse ki bol tho hi je chun skin sunga very fine needles kitile needles yong chu thread like a hi in hi chu nano needles a kitin cho chu ki manga ating le redness cause downtime ho chu neu khat micro needling sanga chu neu khat from de wa cha hin pi theya chu ki la treatment hi seasonal kiti mai le occasion inei ding teng yong le thil ho ki bol thein occasion inei masanga chu preparation chu hapta khat hapta ni ti ho wang chu ha sa je min a hi wangin tha khat ho ta bang inei ala chun hoi ta BB glow a hi skin imperfection son zo se chu neu khat akila do chai ke the ti chu ka se no no min chu ki le hi chi tu a hi in bol di hin i bol di hi je a chu discomfort neu khat la do na dinga chu topical anesthetic cream kinu a hin aban bana in se di he ipza ki bola ipitabang skin chun itabanga phat chom pi de ham ti hong chu aban bana hin bol di hi je ade skin cells hi kila do amasa a azo ting le anesthetic cream kinu a azo ting treatment ki pan hi in hi chi hi acne le active acne ho wang cha tam wala hele ki ball point acne prone chu ai wangin acne khat le ni be mo cha ki ball mo di poi chu I khat nam ngom hi ze a chu glow phong phate cha ki bol ding a skin long chu a hoi a clean na thei chana clean hi sa ding hi chi hi nano needle sakiti in chi ho hi chi a ho ki bol de hi ati a chu skin chu neu khat trauma ki pe zong le hi chi hin I nasata cho hi lut sung lut lo hi serum ho alo le foundation ho ga ki het lut na thei mai me ya chi ki bol hi pimples ne khat anei ji a chu I booster hi I oil base ki mang loading I serum base kin mang di a first pen a hi booster ki bolding azo ting le foundation pen ki mang ding ki ama skin tone color to
1 or 2 states later kimang ding azole hichi booster a kimang ding ken khanin asay bailamin permanent makeup atiziin permanent chu umlo hiin ti izi chun semi permanent iti diu zo a kaga dei sa akan hilse semi permanent askin hoi ta anoris hi na dinga hi booster pa ki bol masa chukiting le a foundation pen ki mang skin po wa chu a treatment ai lo le a serum ho a booster ho chu khatsa ki bang lo ding a skin condition to a chu a booster chu ki heal ding hi downtime atambe se pon chi hi 10 days a yung skin chu heal pai hi in microneedling sa nga chu healing bai zo hi zi chun 10 days 15 days a repeat thei ingong to imai hi akiba angai zin ingong to imai hi expose dan kibang ahin von ivona ahilowa ahile sangkhol I a zong le iban ahilowa ahile ita so he aki hope zovin ingong hi to imai hi khatwei sa ki hu humlo hi zein atam zo a je a chu a treatment dan hi ingong to imai hi izen dan kiba asa ding chuki le imai vun to ingong vun zo kibang kitlo hi ingong to imit vun hi skin ita sa pumpi skin na dinga papen hi zi chun chiteni a aging sign a hilowa a hile ipiham ihung te na ding pa a hilo le ite na pa chu hi cha hin akimu gangchel theijin chuki le stress val alo la mit computer maya to jeng ho long si ve na hi le amit mu hi avoid masate te hi la dang sang tua hi booster chu hung ki chaya ta hi a second na a I color pa pigment pa involved hydrating mask ihap diu hi chihin skin sunga to a ki khumse se hi hoi ta absorb a hi theina dinga chu mask ihap pi diu hi seed mask he phapenin hi cha ding hin seed mask hin absorption a hineu khat aki thu pi thein adang ma so sang to a he mask hi hoi ta absorb a hi ting le skin a absorb a hi ting le ila do ding hi ya mask